Good morning, Fungaham. Jotana nani subscriber rono, te ani viewers rono. Ana nai tona rono. Getini blog ang share kanyai. School ni last day. Ang today join ni mangala. Yemo blog inga ni Friday. 2 days ni blog ang logi. Ek logi tini upload kanyai inga nai tongi. Hor ang Friday. Fungo besaya koi kisa nog rok buprai tongo. Nog buprao mane bis nanu kisa bas kai tongo ro. Fungo jespan dati besana khadi yang hedo besame nang thango inge obunulo wati mang baganyai reject kishi tomani abun kisa la america tabu khan kisa lebelengo belekeno inge dolo nora ko phare nora kisa bas khari beka inge take makha ko sunyai tamro tiffin khaijang abu kisa khainai uskola talang sinai tinin chimita tinin last school khachina abun lote khaijagala lengo actually tangijan kok sate ya no logri tongi tini last school tom khaijab kisanor be share kena abun ya kolkata no gonang nai tongi school tiffin tilangna bagai ora kisa megi no tokti bai songai rika abni ya gulo ma tam songka funung no fung goi ko thebong busli mos den kharika hinge nai school thangna jora khino wati siwai risiwo wati bang suka school ni time sing thaga pura ya wati ya ko lokhi kisa thak mani ya gulo nog ni ongkhor ka kisa late bong thaga sogite wati jora ba kunung ya hello dolro tini school ang tam khai ka nor bai share khai mali ado ana map khai de hai bana school ni phaya ko nai kisa mai cha molo kisa thuya ko tuition khorong pai ang tabu fresh ke kisa tugi pai do tum raman sana ham ya ekdom kostong suka habi singo kisa kiru do mane experience ro bokre jotono first time experience kari nyongo nge kirima haingo emne to je ngai khakayo suri tong ka hamnong gana ngei ko no mo futo mo ano ma nai te katal pari pe mani aga no funugan do mohin ke facebook ang already reply kai pe nor bagan taw share khai tongo aro no kana mo ano ma pai reply mani take te kaisa funuk tongo amo bana ma no pai reply mani yang side kisa buduk khajang nai puliani ke koloma joraba anga bu buduk tungsari mani ke mohin ke a friday ni night no oro thepung busle ku dokai ani logini tok bahan baja kisa kharing ke mui morang tongo tabo ke saturday ni blog saturday oke ba school rock to kana krai hapenang to te thanglia abun bagai an logini bai kisa nok bu prai tongo ingero kolom suka ekdom phung ko na marke na kolomo ke organi ma boy ko momin lo no prama nai to bai ka ke do log ta ke ang kisai ko mane an husband no nok phano kisa logiri oya ko fresh ngai pai dro hepan je kolomoi tongo fresh ngai pai mane makang sui pai dro inge ma to basanya mai mo song pai kha inge station no tam songka ke share khena ye nai tongi mane koek din ni blog ang eklogi no funuk sinai like 3 days ni blog rog eklogi mia to friday thangka ye tin to saturday tini to ami to school kari no inge tak fung jorao nai kana kisa tiffin da khaijang no ami ya gulo ani tuition tongo cherai rongi inge tongdiang bai joto no eklogi okay ko teisa no funoi tongo fung ni maimong maka horate bong busle guro khaimani abun naraksa e kangrong ba zakhairika inge mui morong botongko amke baisong muya phai to khaka bang makhe nai gadi isa abni ya gulo ani tuition of the art is called a globe. tawo heaven A model of the art is called a globe. ge ko nai di chamung chakha phungni chai pai graka an logini ke khoyo thangmani ba ni bagai jelebi pai to khai ko ge jelebi no angoro go pack khai tongo ano box 1 by 1 ge bisabang khana di shesa pai to mani tinta box pura complete ang thaga takino no jikon sa ni future ni bagai ang tam khainai abo share khaina nai tongo orang 1 year school je pharangai income khaimani abo bai kisa future na kam khaina bagai ora rabar kisa kaina hin toma bagai ekonor ba kisa share khai ka ora nai di
निजेनि बागै निजेनो वानसुया हिंगे ते सबने वानसुंनाय बाहाय दा जों निजेनि फिउचार निजेनो खायनांगौ गाहाम गोरों तंखा हिंगे अमोआनि आनो उलो भविष्यतआव अनेक हेल्प खायनाय थाम्फैवार सुका हिंगे थाम्फैवार मा बागै आंते तंमलिया हिंगे तिनि ब्लगा सुंदरलग सपोर्ट खायतोंमदि बाय बाय टाटा।